जोजलपा सकल नियम पास पिंटा ठौया सचिव छिनखुको नेवा मिदरे लस्कुस जना तना ठौया जाजुले सराठे नियम पिनि कमेन्ट नपा फेसबुक नेपाल पास ये आइस पोस्ट जुगु जानकारी बनेको छ कने असार महिने 15 गते ठोक्नु ढौबजिन नेमाटेको चलन दो असार महिने 15 गते ढौबजिन नैगु निज्या उबले ढौ बन्जाटेसँग खमले ढौट्या ढौमिएको छियो ठोक्नु वापियो वसा मसा निने बुजिने उले ढौबजिनेको चलन दो सुनिगा मिटे ठोचा सासलाटा इलनलाई मखो गुलिसा वापिटा वेपिन ज्यामटेटा बजि जुरेयाटा जुलन याजे गुलिसा ज्यामिला मोफिरेका भवन याजी सुनिगा मिटे वापिबले चिन्चाटी एजुलकी अतलिटका पाल्डको वाला टाउ छेलन पण ठो ह्याक है निने जुलकी टजको बजिनके सिनाजेले बुइनिको हैगो टेगो आलो पाल्ठे जागो पाए हिस चुनिको नसायजी उके त लुएको मुसौ ठोना ह्याक हैले वापि ज्या फिए छौजी दुपिनसँग रसरङ या मापिनसँग बजिना पण ढौबजिन नके ठटे वापिको हिले ढौबजिनेको चलन डुगलिया असार 15 गते ढौबजिनेको या जी माटेको टाइपिन डो खेटाला सुनिगा मिटे संस्कृति ढौबजे स्ताबेस मोहटो अपस्य लुम घटना नापा जन्मनी बेले ढौबजी वाला गने दिएको वना ट्वाबाई पिन्ता ढौबजी इना निकेको चलन दो ठटे म्याम चाहिँ पाठे देवले ठसे खलक पाठे दु म्याम चाहिँ त ठसे सदा ढौबजी हो यो मरि सुनान निकेको चलन दो ढौबजी त वासा कठन छेलु या लुसपति जया पति मनावलके लुसपाहाली नाम चाहिँ खन लनी मखो लुसपति जायगुटेको तस्क सया ठाको ख उबले ठौकने ठे आर्निक वासा मुरुगले उबले परम्परागत वासा घटना लुसपति जागो पटने चच्ची निची ढौबजी फुना कप्टा सिनाटे कने जुले लुसपति जागो पाके या लुसे हाया वलके स्याइ मखो ठटियाको पडिति हेर लुसे त ढौबजी नकिउ उठाए ठटे ढौबजी गनगन छलिए देउ शिवपुसा चोयादिस नाप सुइतन फाँसी बिन ढौबजी नको चलन उठाए थोकरा ढौबजी सांस्कृतिक महत्व डुगुजु मखो तो ढौबजी नेवा सभ्यता इमुको विकास या इतिहास न कना जमदो ढौबजी नेट ढौ माला ढौ दैगु न्यन लामेसन फिसैगु मखो ढौ फिटा बिस्क ज्ञान मला ढौ फिटा न्यनि लाठी फिना जिउगु मखो थै थौया कठा या ढौ फिगु प्रविधि दुटेगु माक्कुको ढौने याचनि पिचिस सी मखो ढौ फिटा ढौ बेगा मला ढौ बेगा छिमुसेगा ढौ फि फै मखो ताउजुको नया ढौबजी जुइमखो ढौटा पास बजिना माला बजि लिमसमा ढौबजी ने सैमखो बजि लिग टावा सिमा बजि सया वइमखो बजि लिटा गोनि न्यवानि स्या वाफया टे माला वाफे तुका पाजने वासी माला वासिउलिसे उगले टे निमेसना लुसी बजि लि माला थया डक्कु प्रविधि मसेगा ढौबजी ने दैमखो ठोटैगो न्यवाटे उबले विकसित प्रविधि ख नेवाटे ढौबजी तालिकी टोजी ढौबजी नेमय पि मुहेदि तर नेवा मखमी छे वइले ढौबजी ने यल रास गुलिसन बजी व ढौ बिस्कन नै तर वाला ढौबजी नेमय पिन दो डिक्सवेल लिपटे ढौइ बारे छको उखान दो ढौइ त भौ पासा थोजुल असार 15 गते ढौबजी नेको निय चर्चा थोरंगा ठौया नापाङ्गो राष्ट्रिय गान जनादिस थो मिन्चाटमपट्टि बमसिटर बज्राचार्य संगीत गुज्यमालाकार अले गायन तो पुचोमी ख स्वप्नु झोया मो वंगु परवाया पपी स्वप्नु झोया मो वंगु परवाया पपी नु थे खुशीबा कापी इनु थे खुशीबा कोफाला कापी कापी आहा गुली बाला जी गुदे नेपाल आहा गुली बाला जी गुदे नेपाल थी जात धर्म तजिलजी थी जात धर्म तजिलजी मतिना बिली बिली
गुलीवाला झिगुदे नेपाल हली में भिनेमा बुद्धया ये चुगता तुना हली में भिनेमा बुद्धया ये चुगता तुना सीता भिकुटी अरनीको तल सोदेयना सीता भिकुटी अरनीको तल सोदेयना स्वपुगु छोया मो वांगु पर्वय बपी दया चुनी न्याबले थन मिलाओ सूर्योदय ध्वैन दया चुनी न्याबले थन मिलाओ सूर्योदय ध्वैन देगा फलचा बहासता थाग पाया तिस ज्वे देगा फलचा बहासता थाग पाया तिस ज्वे आहा गुलीवाला झिगुदे नेपाल आहा गुलीवाला झिगुदे नेपाल सकले झी उतिगेने सकले झी पचिना चुने सकले झी उतिगेने सकले झी पचिना चुने सकशादे खाथो छदी झी जुया चुनी सकशादे खाथो छदी झी जुया चुनी चपुगु छोया मो वांगु पर्वय बपी हिनु थे खुशिबा पोवाया कपी कपी आहा गुलीवाला झिगुदे नेपाल आहा गुलीवाला झिगुदे नेपाल आहा गुलीवाला झिगुदे नेपाल नापाङ मिटुङका वंगु मिजले ठिटी कठाई किपा छया दिपिन दिoi किपा छया दिपिन नापा ठिटी अभिव्यक्ति छया दिपिन नापने दक्षिण नापा मदनमान राज भण्डारी रमेश कपाली वकला चाहिँ पिंगु स्टिकर छया दिउजर ठटे कान्छपाई कोजु सुदेश लाकार राजु स्क्राकार आनन्दमोहन रञ्जित रवि जोशी रत्नमाया जोशी पीएस बोस पुरुषोत्तम शिलाकार रवि जोशी किरण खर्गे रत्नमाया खोलो खर्गी गीता रेजिना जोशी व मुना जोशी सिक्मे सक्षता यो सुब्या दिस्याचना नापन लिपन ठटे सहभागी दैरियो आशयाना वंगु ज्याजले जोजलपा नमस्ते गाचुया दिपे काजीरत्न महर्जन जीवन रघु वंश मुना जोशी रवि जोशी व सजनी महर्जन ठटे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो भिसुत जोजलपा शान्तराज जुरगाचुय जिथे जयप्रकाश साकी जो जोजलपा भगवान शरण तारेमाम शान्तराज दाजुरगा दैदिल ठटे हरिशंकर मान नर्जो सुबा जोजलपा भि निभा नीड गाजने वकलन सूर्य टोपटी चित्र छौन च्याटौडो ठटे आज आइतबार दिन मंगलमय होस् हापी सन्डे गाचुय दिल मंगल नारायण जोशी जो जय शनि देव गाचने सञ्चरबार या डियल मंगा दिल आ ठोजल कमेन्ट ठोकम त चाहिँ थने दिका आ छपो मिनिना दिस
हाके तिनु मे sok dise chom pajun let ya sokwe chom mejo hala to me kha hige hulani mate rada gato saki gato khoye thani chachi so yawo thani chanu so yawo थो चाहिँ मिच्याटमा हरिबोल श्रेष्ठ ख हरिबोल श्रेष्ठ या चाहिँ मिचेउली छौ चाहिँ थयस किसिमको स्टाइल दो आकर्षण दो गटके वे शब्द निकट पटे गाट सखी गाट खोय ठनी चछि सह याव ठनी छनु सह याव गाट टुक्न पटे वेकै थो विशेषता ख थोमी हाला टम पटे तेज बटी जोशी ख न्यानानि छ हिकु हिकु लने मते राधा गात सखी गात खोये हिकु हिकु लने मते राधा गात सखी गात खोये थने चछे सहायावो थने छनो सहायावो वै तकने बना है हिकु हिकु लने मते राधा ल्याउन न्यू कमेन्ट मदन मान राज भण्डार जुन जोजल्पा शान्त राजु भगवान शरण ठाउँ नेपाल सम्म 1145 तसला घाट दशमी शनिबार सनगुनी फुनुया सखिष्ट जोजल्पा पिष्ट ठाउँ निसक्स्या सुटालामा सकल प्राणी जेजीमा नम बुढा पबटु सब मंगल जाजो 215 लाई छिट यको सुबा जाजलाई उखै ठुकै खन्यन द्या सापे लेवल नापा सुदर्शन पन्टे बारे छु खन्यन द्या न लेव वेक जिमटा स्कुले नेवा भा बंगा दिम मास्टर न ख उगिन छिट विशेष सुबा सेहरका चाहिँ मदन मान राज भण्डार जुन चाहिँ चुयाडिएको छ ल मदन मान राज भण्डार सुदर्शन पन्टे गुरु न जुयाजन खनेला थो जानकारी लैएको सुबा टटे ब्रह्मदेव स्टेट जुन जोजल्पा शान्तराजो पिस त नेवा मिजो 215 लाई छपन्ट यको सुबाजे मा फारका चुइला अले आनन्द मोहन रञ्जित जो भगवान शरण तारेमाम शान्तराजु जुजल प्रका चुइदिया ठुटन चुइदिको डुवेक्ल पबटु सब मंगलम 215 को नेवा मिजो नियमी भाजु मेज पिन्टा वपिका किजा भाजु शान्तरा साकी जुयर दन रगा चाहिँ वेक्ल चुइदिक ठटे अमृत रत्न साकी जो जुजलपा जाजो मिजो
215 ठोगो असारे सिना जे पुलु ससिवा टाउ मे हाला टम मुसिलो ढया ढिकले युट्युब माला सुया ब्ले सानो काजी ढका सुया टगलु आउल नेपाल समर जेकार से 500 पिरोंगो नेपाल भाषा रिटु मिचास थति सुया टक ओके ठोमी गायक सानो काजी खर गाते न अमृत रत्न साकी जुन जानकारी बियाडी जुल वेगट जानकारी लागि यको सुबा देशान आछफो पिपुगो मिनिने बैससँग खना मैचा थ हाला टपे सुरेन मान साक्य व प्रतिमा बज्राचार्य ख संगीत सुरेन मान साक्य अले चुयाटम सुरेन्द्र मानन रख बैसा छंगु खना मैचा योजी गु मता विलसवा जिनापवा लाजो नसाला इनके छन्ता मजु भाजु छला लाजे गु जुनिता इनके गु खसा अथे मखु बोला वरे छ जनता अफेमकु जिसो या हे खा छापालाकु अफेमकु जिसो या हे खा छायोकु अफेमकु नुगला ये या हे खा चकुए भुजी भुनी पीते मिजा त खासा चकुए भुजी भुनी पीते मिजा त खासा इनके को खासा अथे मको जुई मान गया बैसा छंगो खाना मैचा मजा मजु भाजु छला न्यासी चाया जुई मते नासे लुपी है न्यासाया जुई मते नासे लुपी है छेको चोने मते बुरी छन्ता खाए पैसा धैगु थजागु हे न्याम्मो मिस न्यासी चाहिँ पैसा धैगु थजागु हे न्याम्मो मिस न्यासी चाहिँ बुढी जुसा छोजुला छरे येजु धै पैसा छंगो खाना मैचा योजी गु मता विलसा जिनापवा लाजो नसाला इनके छन्ता मजु भाजु छला लाजे गु जुनिता इनके गु खसा अथे मखु बोना वरे छ जनता लाजो नसाला इनके छन्ता मिनुका आना कमेन्ट स्वाका हेंके बाबु साकी जुन ठुक्न चिडिगु जुजल्पा सान्त्रा जै जिनो नया ना बाना न्याना नके हो तर आ खनमरो मिए छर गा वेकला चुइदिक जुल ओखन छिस चाहिँ नि मिए छै बारे चाहिँ छलफल जानो ख वे बारे चाहिँ वेकला चुइदिक जुल ठटे मानिक साकी जुन तारेमाम जुजल्पा फिसुट दाजो मिजो यक्वेन जना खाइसन बले टेन्चो पहाड ग बनि बले टड पुगली सयाचुनीको खाना नया माकोस चर काटे लवेक नचन मिए छै बारे चुइदिक जुल ठटे बाबु साकी जुन हाना चुइदिक सान्त्रा जै थो ज्याजो न्यागो चिठिमटे सिक दस जिउर गा चुइल बाबु साकी जो थो चिठिमटे ठुलेर गा जि ढाल मोटला चुयाटिलो दुख गनगन लाटर छन छनी थो जिमाला टायो जिकला ठौ टायो मुखले छमिनाडिस थटे नुछेल छिमि टुस जु जोजल्पा सान्त्रा रे ठौ मिचप इना पिना चुना सान्त्रा साकी दाजु चोसा सजित यहे मयसा
झाचिना छ तापटि दिलीप संगवे लसे सुरेश प्रधान यसले दु थोमि जिता तस्कम बानाटा निन्य निनमगा थोमि निन्द लचना चना गाचने नुछलस्मी टुसा जो टेदि जुल नुछलस्मी टुसा जो जचिता चाहिँ यकेको सुब्याडो आ जिन्च्याटि पटि मे चाहिँ फर्मेसना दिगु जुल अन्यना दिस थोया मे छ मय अस यके मरापटि गायक चाहिँ सुरेश प्रधान जुल संगीत दिलीप संगम ले ज्याटम स्वयं जे जुल यो हे मयो सा यके म जिला छन्ता यके थ्या जिला छन्ता यके थ्या छ स्वे मयो सा स्वे म जिला छन्ता स्वे न थ्या जिला छन्ता स्वे न थ्या छ यो हे मयो सा पातिना छो छनु गले दुने जिगु खा नुया छोसा छातिना छुहे जुई हो छातिना छुहे जुई हो छ यो हे मयो सा यके मा जिला छन्ता यके पातिना छो सोली पुया वे गुछो नेने मयो सा ना पातिना छो छमय थका इजा कसुला सोसा छमय का छुहे जुई हो छमय का छुहे जुई हो यो हे मयो सा यके मा जिला छन्ता यके थ्या जिला छन्ता यके थ्या छ सोए मयो सा स्वे मा जिला छन्ता स्वे न थ्या जिला छन्ता स्वे न थ्या छ यो हे मयो सा किशोर टुसाई कमेन्ट ठुक्टन्टो दाजुटा छिप्टिङ पेफुङका जुजलपा उखनिया वाले जिन सुटे निन मखान टेन्टन जना आनन्द न्यवल्टया ठौन अठिया याग मोटी तर मनियटले मनिया मोजंगले सुटे जना बिया ठोको पोस्ट यक्सना सुइगले छटकठन ब्याकेको मोटी होला खछु दाजा यलो बोर बिहार संगे स्वर्ण जयन्ती लस्ता ज्ञानमाला मे ठेट्नी वाला जिटेङला यक्सना सुगे जुल मेमे पिन्टना जावेरका जिगो न्याफु नोनुग मे दापटे रचना जक दाउ जुल वेकला मे तयार मोजुनी रचना जक नोनुग मे जुटना गुजुल गुगुना भजन पुजटे त उगु मे मास बोर बिहार कया दिसान्जो न्याफ मोडे छपो ज्ञानरडे ज्ञानमाला भजन पुजना हाके त क्या ढुंगु दो लियो दुगो पिपु मध्ये थप त यगुलिया लोसे हना बोटिका फयु खम्प्याका गुतल ठुलिएटका सुबारका चाहिँ किशोर टुसा जोन सुइट ल वेकला चाहिँ निप सोपो चाहिँ चिसना भजन नचन हाठना हाका वेक यो भजन शब्द न बाबाला ला आत्म वेकन थय चाहिँ गोपटी रचनाई लागि चाहिँ थन पच्चा प्रचार याउ ढामलका चिरन मानन दर्जन छुटा चुदिगो हिपी जमाना लुम्न फ्री स्ट्रीट झोछेवना गजित रेस्टना आनन्द काइगो ठोप वस्तु मन ख मात्र छगजको टोनकी टोटी फैम हो आ ठजौया छौ मेउ चीज होइछ न सवा कालकी टोटी म हो ठोक शान्तराज के ढुगो वेकै पृष्ठ शैली हो गोसा या नेवा मिजो छौकन सुए खच ठोट नेवा इन्साइक्लोपीडिया टासा न छु पाइथे जित मटा
ठो ज्याजले तिथिमिति ऋतु महिनाअनुसार एक गतिविधि फुकन टुठ्यालिसे मिर्मिको पछैटन स्वामाथे हना ज्याजो त निनहे सुए ब जिक जना टौटो सुदर्शन मास्टर बि ठहिटी टले यक्वे चुना बिजाम फन्टे ख जिन अन्यमे खसा वेकै बारे मुसिको यक्को खठौसिल ठो नेवा मिजो सुया न्यना सुबारु ठो ज्याजो त अले जीवनीय सम्पूर्ण सुख दुःख लगानी ना नेवा मिजो ज्याजो त ठन्टक्क ठिंगिट ताला म नेवा ज्याजो या जन्मदाता शान्तराज गुरुजो रेट न सुबा सरान्थे जिम रगा छ ने चिरन मानन जो बेचे याना दिजुला माननर बाजु थपासका नेवा इन्साइक्लोपीडिया ठंक ढाल ब मुजुनिला ठो पच थप्नु चाहिँ नि इलो लापट्टि जाइट चाहिँ 100 रुपैयाँ नाच्नु ल ठङ्कने झिन रिटायर जिनुको सा चाहिँ नि ठुपट्टि गु चाहिँ नि नेवा मिजो नापा बाख चाहिँ ट्रान्सलेट नाच्ने बोनियो ठु जान जिट टाइम पास या त एक महिना अफ या छौ जिट चाहिँ निछ टिया टाक जुठ्या मुचो होला ठटे आ छु चाहिँ नि जिन्स त बराबर टायन चाहिँ नि याना चिरन टिभी रे गामला ठंगने छि चाहिँ लन्डन चाहिँ चाला चुना दिगो अनि यो चाहिँ छिटी भिडियो न छि पोस्ट ना दिगो जि सुया चनो दो मखला आ ओखन बीबीसी चाहिँ प्रसारण भवन न केना ल तस्का बाला न्यायसो तल आ छिसना बीबीसी ला चाहिँ नेपाली प्रोग्राम प्रोग्राम जना चनो ख तर भवन चाहिँ नि जिमसा चाहिँ सुय नो पटी मखो तर बीबीसी कोनीको कठाइ फोटो सम्म जिमसा खनाला आ ओखन छि चाहिँ बीबीसी म मुनु न केना दिल अनि यो चाहिँ गु नेपाल अनि नेपाली प्रोग्राम किनि ख न चाहिँ छिसं केना दिल जे बीबीसी नेपाली सेवै नापा त न्यन से सफु दुटा हामीलाई छौकटा निन्युले नियमिक था नापा अन चाहिँ प्रसारण नियमपट्टि छि यार खरेल मस्यो वेकै प्रोग्राम न जिन्जना अन वया चाहिँ नि खगेन्द्र नेपाली न चाहिँ तर टके जना ला अन खगेन्द्र नेपाल ढुङ्गा चाहिँ नि मनिराना चाहिँ जि टोर टके जना आले मनिराना ढुङ्गा लिप पनि वेमपट्टि सापे चाहिँ से नेपाली बेबे जाचो म पट्टि मिश्रा दुनी ओखन टकन ग खखला आठकने चाहिँ यको यके नुनुपि वेर गल ममस्यो आछन मानन्दर मखला प्रोग्राम यो खला बले सम्मानन्दर न नावे ईश्वर मानन्दर वाले छ चाहिँ नेसलिस कासा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चलाए यो पटी वक यो फटन जिके दु नापा बीबीसी चाहिँ खुला छौ चाहिँ पोस्टकार्ड छ आयो क अगे चाहिँ नि ईश्वर चाहिँ मानन्दर यो फटना खाना वक म्या सविता मानन्दर न जि चाहिँ वे फोटो खाना वक क्या विनोद मानन्दर न जि चाहिँ नि वे प्रोग्राम वे खाना मतलब ललिता मानन्दर चाहिँ नि वक त जि नेपालले चाहिँ नि नाप्ला ना खला अनि जिमा छि चाहिँ गोपटी भिडियो न चाहिँ ढेगा प्रोग्राम बियाचु त तस्कन चाहिँ सुसा बजु हुन छो छिउ लागि तस्कन टरौँ खंका छि छन ठंकने लन्डन ने चना गो चाहिँ प्रसार नाचन आ वला थय ठासे दुए दो वो बाइक जिन्स त बराबर न टाउ ख जिथन सुसा चने छ आ उत्तम बोल सेसे छपो इनाफ मिउ या चौ दो वकल ठुटन चुदियो 200 चोर ल्याके प्रेम दोष प्रदान मिना प अटिक ह क्या शेर मारा मटासे मगाउ चुसा भगो एलाई गजल निन ड्या मन्या आनन्द जुलुस बा आग्न छपमे हाक त इना ब्या मेख मैन ख मन नाइसी चंगो विट मटना नाकी फु छपिन मिले जुका हाका बिजाउ उमे गायक हो चुमी सुख हो न मशुर गा वकल चुदियो ल उत्तम बोल से जो छिटै दिउपटे ठोमी जिकल बालके वो पटी ख जिन सु खतर वगा चाहिँ सुकासे त दुर्यो जिन दुकान लुकेम फ्याजमा लिबे बल्ल बल्ल ठाउँ चाहिँ लुका ला मैन ख मन नाइस चंगो विट मटना नाकी फुरापटे यो मजुको ठौँ लुके फेमा प्रेम नील हाके फु तो मिया हला टम्पटे सृजना श्रेष्ठ क चुया टम्पटे पोषण प्रसाद श्रेष्ठ हले संगीत तीर्थ मालिक मैन खा मन नाइ से चंगो भई तमतीना नके फू याम हजक थो लुई के फेमा प्रेम नीला है के फू प्रेम नीला है
थोमे नाम ठाउँ या कमेन्ट बनि जाको चला फेसबुक पिया हो नेपाल भाषा ये आइए पोस्ट पनि न थो नेपाल भाषा ये आइए पोस्ट जुन 18 तारिखे पिया हुआ ठगे यो सुबारे गाटाले ठ्याट्याटो डन्की रोड तैगो जान खतरा ट्या अमेरिका वनीको लखर गाचुयाटो रोड ठगे नेसा चाहिँ ठुक्ना दो ओखन छत ल्याम त डन्की रोड तका हाला गफ नाच्न तो डन्की रोड तै स्कोर गासी के माथि या जिज्ञासा तया चुना र गाछ ने वेकला नेसा सुना दि र ठगे चाहिँ नेसा लिसले ठुक्ना बियाटो दो डन्की रोड या साबडीको अर्थ गैर कानुन मेउ देशे आप्रवासी त ढुवाउनीको लख खुया ढुवाउनी उप्टी लन आउगा भमोर साना मखला ठौकने छ युरोपीय अवधारणा ओसान यहाँ युरोपीय डन्की रुट ढुवाउनी पे मुनो त उली मन त तर अमेरिका ढुवाउनीको डन्की रुट सापले जाव्या चंगो ठोल्नु ज्या नेपाल भारत बंगलादेश आदि देश मुनो त विगते अमेरिका ढुवाउ पि यक्को डन्के रुट अमेरिका ढुवाउनी पि नापा दक्षिण अमेरिका सुन देश पिसकया हुने गटकी ब्राजिल कोलम्बिया पेरू गुयाना आदि वो देश छन् ढगा पि अमेरिका तक न्यासिया हुने छाके इनके प्लेन हुन त पिसा मरो दक्षिण अमेरिका यागो देश वसा पि कोलम्बिया जुनावनीमा छाके दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका वनीको छौ जकल न पानामा ख तो कोलम्बिया पानामा य लोय त डायरिन ग्याप रे डायरिन ग्याप 97 किलोमिटर तापक न्यासुनी माउल न ख ठोल्नो छपो जंगलीय जंगल जग ख ठाठसे साप ट्याच चिची ढंग खुसीमा ले ताल पे ज्ञान पे सोपे टाका लुटेर टे खतरा दो आकन जंगली जनावर पटी कीटन उठकान दो न्यासुना चोपे मुनु त ले मम फटिके इमटा दलाल तेसा अन्य टोटा थके अटोटा ठोकपे मुनु त जासा येपि सुमर्या अन्य सी कि हिंस्रक जन्तु तेसा साना नै ओके वलले ठाठसे सिपमे जंगली जनावर त जग मखो मुनु टे लास न ठाठसे अठेला नाचुनी अन छे पोस छुन दै मखो ओके थपिसा जुना वंगो जाकिया जाठ्या नेमा यदि भाग्य बस 97 किमिया डारियन ग्याप पारिया टासा पानामा पार्क ना नापा कोस्टारिका अले निकारागुआ अनले होन्डुरस वनीमा थन गाडी वनीको भाषा गर्नु तर फिसामरु गुलिवा गैर कानुन रूपमा वपि या पुलिस स्टेसन गन खन अनिया जुनी ठटे पुलिस स्टेसन जुन के वकिल त्या मुद्दा लुवाना चाहिँ क्यास जगत प्या हो भई ठटे मुद्दा त थपिन के टेबल दै मुखले ठौ छे फोन ना टेबकामा अन देश वकिल तल के अपना इमिग देश टोटा हुँडका पहुँचया बि छाके एमस आप्रवासी टेको टार्गेट या अमेरिका टका बांक से ओगे थना वपि अन देश जुन की जेल जुन जना वकिल त्या मुद्दा लुवा मला अले टेबना अपवा मला इन अपवा मला अमेरिका ड्वावनी है अन्तिम देश टेको होन्डुरस तुंका मेक्सिको या उत्तरी सीमाना टेको अमेरिका टेक्सास राज्य ख अन मेक्सिको हो अमेरिका सीमाना 15 निसे 20 फुट टजाको बारबा पखाटो मेक्सिको न जब खर्च के बारवा पखा फिका बिपि मुन दो तर ठन पखा गया आप्रवासी त अमेरिका वेरका अमेरिका पाखे अमेरिका पुलिस त पाचुना चुनी वा सोया चुनी पखा टुन्या वो पुलिस खन के जुना यंके भाग्य दुपि छमनिम रास पखला टिन्या अमेरिका ड्वावंगो अनचोपि पुलिस स्टेसन खनि मखो यदि अमेरिका ड्वावंगो पुलिस मखसा अन सुला अमेरिका चुना जाए पच टेबन कमाए तर अमेरिका पुलिस जुन टास जेले तै अमेरिका न जेल प्याए त टेब खर्चना मुद्दा मिटेमाल माओवादी संकटकाल नेपाली गामे चुरिम भ्या अमेरिका वयु खरका रुकुम रोल्पा डांगया डोलन्दुवा मुनु त खय रुट अमेरिका वना शरणार्थी ज्या गिनकार क्या अमेरिका नागरिक कापिन डोलन्दुवा तर ठौकने नेपाली अझको संकटकालीय अवस्था मरगो अमेरिका न ट्रम्प सरकार आप्रवासी त सिक्क करा याना टौले जुन कि गुलेन ठटिना अमेरिका वे मुखका पहुँचका नेपाल व भारतीय विभिन्न ठासेयंगा नेपाल टेटन टोटा चुङदो नापा 20 लाख खर्चना अमेरिका वना नापे लोन पुल टुङकपि मुनु त रुकुम रोल्पा डांगे डोलन्दो तर ठौकने टेबना यको मला हाग्न नापठ्या अमेरिका सरकार पिने वे पिन्टा शरणार्थी रुपे स्वीकार्न याना चुङ मरो ठौकने रुकुमे मुनु त 90 लाख खर्चना दक्षि इबका अमेरिका ड्वाव पिन अमेरिका सरकार शरणार्थी डर्जम भ्या तुरन्त नेपाल ल्याव पिन चलन सटो ठर्जुलकी 90 लाख डा सिटी हुन बडो उली केवे ल्याट्या ठने छु जाया माउ खला विचार ठठौ गेडे अमेरिका वनीको डन्की रोटे चियाको महिसका ठुलिया खरका नेपाल भाषा ये आइन चाहिँ ठयु चुसो कोचा काटौजुल पासपि तो डन्की रुट अमेरिका वनी पिनिको भिडियो युट्युब यकुडु उको अन्तर्बाट खुया वनी पिन जंगल वनी मागो ढो पाल्ठे जापि ज्ञान पिपि जन्तु त वइको जंगल हे ब्याच मागो नेगु मरिया ठपिन जुना वनीको चाउचाउ परे मया मागो आदि खञ्चनी दु ठटिया गोनु गोजला नेट गन दै मखो अथि वेपि दैपि मिजन त जको मखो मिस्न दु यो खञ्जनी बेला नेपाल त गजाउ दुखु व उडे चाहिँ मटी ल्या हो
पवित्र कसा हो सतीश मर्दना हालाटो छपो फ्ला मिटर नुकठा हालाटो मिनिना दिस झन्जक माया लोका वाव मिनिने ठोठो मी हाला टपी रोजमान मर्जन व निसा दिसार कांचनाने चंचल मन बेमानी कांचनाने चंचल मन बेमानी थोचे चोना गुली हा काने मनी माया मधुला माया दसा नपचोने झुला मझुला माया दसा नपचोने झुला मझुला Sapir
माया मधुला माया झालं मन शंकू शिवला मशिवला माया झालं मन शंकू शिवला मशिवला वनी जगता थौ हे येनाबी वनी जगता थौ हे येनाबी समवसा में भी है बेकाबी माया मधुला माया दसा नपजोने झुला मझुला माया दसा नपजोने झुला मझुला मुतु जकन्याय कान दैमखो मुतु जकन्याय कान दैमखो उई मखिता गुबलैन न्याय मखो माया मधुला माया झालं मन शंकू शिवला मशिवला माया झालं मन शंकू शिवला मशिवला ल्यामझुला ल्याशीन मालता ल्यामझुला ल्याशीन मालता जल कल भंचाही थालत माया मधुला माया दसा नपजोने झुला मझुला माया दसा नपजोने झुला मझुला ल्यासी जुला बैसान थिलदा ल्यासी जुला बैसान थिलदा माक्का ख्वाहे गिजुया येलदा माया मधुला माया झालं मन शंकू शिवला मशिवला निना चनादल नेवा मिजो ज्याजो निना दिगले सकिष्ट यगको सुब्याडो लिपना ठटे ज्याजो निना दिगो आसेन ठौट ठो सान्तरा सकिट बिर बियाटिस ठौट बा लिपा हन नपला